Ngela kuke umsakazo licapha lesivele kola FM ungabingelela ke umlaleli ekhaya. Noma kanjani Carol sesikhona asibingelele kakhulu kumlaleli sesikhona namhlanje lesithathu asazi uNkulunkulu uzothini. Mina ke futhi siyachubeka lento siyicalile ke sayicala ngeMsombuluko namhlanje lesithathu sidayivala ke ngalwesihlanu kepha ke namhla ngiyabona la uthi ke be ready for your actions. Hey. Ngabe ke usiphatheleni namhla? Yeah, mhlawumbe asiqale la Carol. Umuntu olalele owazi yini ukuthi noma yini into ofuna ukuyenza noma yini into soyenzile kuba into wake wayenza lento saqabanga ukuyenza uwazi yini ukuthi yonke into yenzayo inomphumela wakhona. Ngamanye amazwi namhlanje sizothi Carol noma yiphi decision noma isiphi isinqumo ocabanga ukusithatha nowake wasithatha nososithathile sinomphumela wakhona. Ebese sithi ke uready yini ukumelana nezinqumo owayithatha wena. Why namhlanje Carol sinabanye abantu abakhalayo abangazi ukuthi bakhaliswa yini kanti kunesinqumo wasithatha wayithathela wena awufoswanga umuntu. Why khethela wena impilo oyiphila namhlanje? Why khethela wena abantu ohlangene nabo namhlanje? Sizothi ke Carol be ready for your action. Whatever into osuke uyenzile nento osuke wayenza kumuntu nento oyenze kuwe nento oyenze kuyimpilo oyiphilayo uready yini for nemphumela yakhona. Why namhlanje abantu abanye bethu Carol bakhala bathi abaphumelela izinto azibahambeli kamnandi. Okay uyibuze na umbuzo izinto zami masingahambeli kamnandi yini into engiyenzile wrong ngikuphi la ngihambe kabi khona. Abanye bahlezi bayibuza lo mbuzo engushoyo Carol ayive ibhlungu into yokuthi kunabantu abakhalayo ngesibanga sokuthi bayalinyazwa yimi kunabantu engabalimaza emphefumulweni kunabantu engabalimaza physically kunabantu engabalimaza indirectly. Ziningi izinto esizenzile Carol la khona sithatha khona inqo hayi ngoba sasingaboni ukuthi uma ngithatha lesinqumo lesi kukhona umuntu ozolimala. Sizothi Carol yonke into osuyenzile make sure ukuthi uzokwazi ukumelana nemphumela yakhona. Ukhumbule sithe manje ukuyiphindiselela kokusiza ngani namhlanje sizothi melana ke nezinto esisuke zenzeka musuke siyakhala kanti wena oyikhethelayo why ukhale kanti lempilo ikhethwe uwe. Why namhlanje ubalise kangaka unjalo ebusuku ukhona ukulala kodwa lempilo ikhethwe uwe. Carol ngelinye ilanga kuthiwa kunabantu ababili omunye wayephuyile noma wayehlupheka omunye wayenjinini mabaphuma ekseni omunye wayemele ibhasi lo wayephuma ngemoto. One day uselifta lo nganamoto bayaxoxa emotweni uthi lo yazi mfowethu ngiyakubongela ukuthi wena sowaphumelela ukuthi impilo yakhe ihambela kamnandi ngicela ubambe namagama aphendula ngawo uthi ukube bowazi ngaba uyisho lento eyishoyo into emkhulumisa lokho Carol iyodwa uyazi ukuthi yize ngiphumelele kodwa kuyakhawunta ukuthi ngaphumelela kanjani. Kunabantu engabasusa empilweni zabo kunabantu engabalimaza kunabantu abaluza impilo zabo kuze kufike mina la ngikhona. Ngizobuza umbuzo Carol lo mshado ohleli kuwo ufike kanjani? Lo msebenzi osebenza kuwo ufike kanjani? Wayibone ngathi uyahlupheka kanti kunabantu wabalimaza. Sizothi be ready for ama action wakho. Yonke into wayenza ungacabanga ukuthi ngeke ibuye izobuya. Sizokhuluma nomuntu namhlanje kulesithathu. Yonke into wayenza nento sayicabanga ukuyenza yazi ukuthi into eyokwazi ukubuya. Into ebuhlungu kakhulu Carol uthi omunye angenzanga lutho inkinga yaba incane ukuthi angizange ngikhona ukubekezelela uma wami angizange ngikhona ukubekezelela ubaba wami. Ngifuna ukukutshela something noma kungathi umzali wakho uphuza utshwala kodwa ngakwazi ukukhesa amagama angaphuma kumzali wakho angakhesela impilo yakho yonke ubuye uthandaza ukhuleke ufuna ama motivational speaker angakusizi ngalutho ngoba washiya ekhaya ukhesile. Sizothi Carol wobheka ukuthi njalo mawenza izinto ubani olimalayo noma ngathiwa ukulimala wena noma ngathiwa ukulimala omunye umuntu umlimaze kanjani. Kuneyindawo Carol ezingafuni ukuthi uyidube ukufana nekhaya lakini noma kungathiwa bakuthatha kanjani noma kungathiwa bakwenza ini. Umbuzo uthi mhla uphuma uhamba ubaduba uphuma ungcwaka bani uyaphi.
sizothi Carol kubantu namhlanje kulesithathu yonke into oyenzayo izobuya sizotshela umlaleli ukuthi ake uvula amehlo lento esikhuluma ngayo yi-reality yeke ukuthandaza kakhulu ukhulume nangeyilimi kodwa ube wazi ukuthi izinto ozenzayo azikusebenzeli ngoba noma ungathandaza uzukhale wasting time kunabantu abadinga ukuthandaza kanye izinto zabo zenzeke Carol akubona ukuthi uNkulunkulu akazwana uNkulunkulu uzwile inkinga i1 ngelinye ilanga kuthiwa abe bathandaza unento yayithandaza kakhulu eBhayibhelini uNkulunkulu wayiphendula same time kodwa lithi iBhayibheli imprimelelo yayo yaze yafika seyithandaze amashumi amabili nanti noma seyithandaze amashumi amabili nenye ngokuthi inkinga yaba yi1 umthandazo wakhona wawubanjwe emkhathini elithi iBhayibheli sometimes umthandazo yakwazi ukubanjwa even ebantwini so ngamanye amazwi even izinto esizenzayo kubantu izinto esibalimaza ngazo abantu singakwazi ukuzivimba singaphumeleli sizothi namhlanje kulesithathu make sure ukuthi into oyithatha isinqumo osithatha ngempilo yakho uyokwazi ukusimela ngoba namhlanje uphila lempilo oyiphilayo wayiphiliswa ngibani kunabantu abafuna ukuyiphindiselela kuwe azange bayithola ithuba sizothi Carol make sure ukuthi na kanjani lento ofuna ukuba yiyo noma lento oyiphilayo lento wayikhetha uyakwazi ukuyimela mhla isibuya kuwena Mnakethu iyashaya lenzaba yokuthi qaphela ngoba kuyabuya konke ugcine sewuhluphe abantu nasebanga sakhona ukukusita sewuthi abantu banemona kanze ukhohle ukuthi nguwe lo watifaka kule nkinga leyo iyahlupha na inzaba umzekeliso wokugcina Carol kaningi abantu bakhala ngothando kaningi abantu bathuthanda lukho kodwa umbuzo engihlale ngiyibuza wona mina uma uthando lungekho ubani walimaza uthando ngamanye amazwi lento yothando Carol ikhona kodwa into efike yasilimaza kakhulu kunomuntu owafike wa-offerisha uthando waliyeka kunomuntu walibalekela kunomuntu okhona esikhuluma njengamanje uthi uthando exist but inkinga i1 nginento ethi noma angathi exist uthando bangakho abantu abebamdinga ukuthi bangamthanda how many people bebangam-offerisha uthando ababalekela wakhetha ukubalimaza inhliziyo namhlanje uyakhala kubuhlungu ngifuna ukuthi Carol yonke into oyenzayo ungayenza emotionally ungayenza in a word of uthando ungayenza ngayiphi indlela ungagcilaza abantu ungenza noma yini wokwazi ukuthi yonke lento yenzayo izobuya njengoba wakhalisa lo mama wamkhalisa namhlanje usejele imphumela yezinto owawuzenza sizothi ayikho into engenzeki konke okwenzayo kuyobuya ngelinye ilanga Sibonga kakhulu ke mnakethu sithembe ukuthi ke nemlaleli ke uvile futhi ke ufundzile ke namhla ukuthi ke be ready for your actions lemiphumela yakhona lenye iba mnanzi lenye ke iba bhlungu sibonga kakhulu ke mnakethu ukuthi ke ube nathi namhla nangabe ke umlaleli afuna nje ukukulandzela lapha ke kubo Facebook ngabe uyatholakala kumbe ke utholakala etincingweni kuphela Akangibambe ku Facebook ngikhona ku Facebook yize ngingekho kangaka kodwa ngikhona umlungisi Bongwa on Facebook noma alike ipage kaMlungisi Bongwa Inspirational Standard siyabonga kakhulu abasifonela abantu ku 079 160 2655 079 160 2655 inkosi ayisibusise ikubusise nawe mnakethu siyawuhlangana kanjani ngalesihlanu noma kanjani